والجباه وأستمنه الله تعالى رضوانا يخصه إطرة طاهرة نبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجد الهداية لسلوك سبل والدعاة الجلية وحفظا لمن الغاية بخطاط خطاء وخطاه. Sama-sama kita hormati dan kita cintai Abang Wakil Ketua Gardu, Abang Yudil, dan Abang Penasehat yaitu Abang Acil, Abang Humas, Abang Sekdu, Abang Jini, beserta keluarga besar Gardu 0256, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mustafa Al-Hadi Muhammad Allah ya Nabi salam alaika salawatullah alaika Allahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Tawe, Ember, yang kurang ajar, Bolo Jami, Jakarta Selatan, Basangnahan, Cipolir, Bentukangan. Alhamdulillah persiapan untuk anak yatim dan acara Betawi rempuk FBR hidup kurang ajar dihajar sebudak tabek kita rebut. Siapa yang gak kenal sama FBR, dia tongkrongannya jauh dan der. Kalau musuh emang pantang dia cari, ada yang dua yang terpaksa dia